Kadbak election banjit iki nong mi khmat chaka Khasi Hills Autonomous District Council kalanang jan ki kertong na ki seng san parthai baphe kila nang bon kam ban lech pensha ya ki nong rem jong ki shaki patpa baraka khat ar tari urempang araja arpusan ukertong kan National People's Party uba bats Cameron dathiang ulah hiar shaka snong thlong ban pen sngo ya ki nong rem bat ban pan ka jingkersha na ki patba ha ka jingelang ka bala penlong hayo thlong Hagani kesengi lesenran lang yau kertong keseng da kinong kit kam kinong ilam ke parti namai rang blok kum joru na ke National People's Party Meghalaya State Unit. Hagani kesengi na kaliang babats Cameron dathiang haga jingkran ulapen pau ke jing songo da ke benta ki patba ki balapen job yu kumu MDC House nam arjar khat khandai bo lapen pau hagi bo khlam pendon kam baklaya ka bor ke bakila ai. Habakran halor ke jingkan thop pet seng jong u na ka Congress jaka NPP ulong banang ka daw ka seng ka mensua kamla ban trei bahaya ki kam kum ki jingdon kam hakisno nang kendong ki skul ki madan bat ki weide ki jingdon kam ulong ma ka jing pendap hok ya ki kam ram kum ki nong mi khmat ka de ka jing job ka bakraw wat la ul sha ram ha ka election MLA nrei ram ha ka kam ki bladon ka benta ban penjom yang hau ajar khat kendai naka party congress banlong tum MDC jampi na snow men shibun ban ngadap da ding snow ka crowd ya kata ka bor ka phila ai hanga ngaru na kampen kam bakla ngala saydut ya ka ai ka bangara namar bang nyokor ya kata ka bor ka phila ai na habang nila syarem hak election MLA kalawan kejing snow puslai hak musim baro kejing temu ki bapaha ki bamidon kila syukut bat kila syuja no kuntu ngalik keleng kemairang konstituensi kejongi nepoi hangte hopoi nepoi ketang cokong ditang nong kendong ngayo iba kajing don kam tolong kapapun kapakidon kam yang jingerap Henry ngalaperkan habang adon haga party kongres ngal ongi pi omdon ka weru ka party kamasliyo haba kimi ban syakriyo pa lada to pa haga constitution jong baro ki party baga subject bren kalong baga party len bagi candidate jongka anda haba ki job kin ay lagi syakri ban kentiu ya ki pai ba haga yo aga kon haga jinnang jinstan haga kuat kekia baro kita ki constitution bagi subject bren jong baro ki party kalong tangkum ta ban kentiyo ya kecing em jong ka em lang salang Henry ngan ong ipi ipat ba nong kersan bat ki bongsyong palayo urukan kersan ini ki badai lagi waipat ki bawan sa hangi bantang kawai kecing sisya don ki party ki baong baka bor kesyong api upat ba lasno bang lasno snow yang ni kembang yolong kita ke crowd shwa bang yang pada tap yang kebut baru ki party kin ong kapor syong pi upat ba jet ini nin rat yang bangsa nin le kunta Henry ngan ong ye pi batang kawai jing sisya tolong baka bor jong pi wat la ke demokrasi ka ong ke sensar pa ba baka bor syong upat ba hangai simen ngalap bakam long kumta ngaru mensyabang ampalong MDC ngale wen dong tabut dawan kinong canvas ki candidate snong lakano ka party nila snowban bagi ong baka bor syong hani bat nila kwa ni tabut daga jingkermen andrai man ong yepi ka ay ka bajia baka ta bor ka kita kinong campaign kinong kren na election ki pair ki baong baka bor ka sa kami ka kut ha ka to ka klip man ka ba marsen that jot marset mar
Keklemat kabang isyam ya utu budam. Lakadai haga kot, haga keti, haga bom mau pra. Kata ka bor jeni kelakut. Ndal ajob untuk kandidat ong yana. Kabor ka syong hapi ne ka syong ka parti ne ka syong kandidat ong yana. Ka syong kandidat ong. Haba ka syong kandidat. Ndai than ban pek ya ka parti. Kata ka ne jing sisa. Pi ong ba ka bor ka syong hapi. Lalu tukan dia pa pi penjob. Omnio bor ka bor jong pi. Kabor jong pi kalakut mas ndap nyon yu tu budam. Kawai pat kaman. Pi om ni na bau babas kem usyat ka parti. Ngajet tang kawai. Habalong nang mi kaman. Ngirom hang le pan trei ne. Ngirom hang le pan thia. Habang ngirom pan trei. Way pawai teri ke job election, pai bau jit, ya pai biat ya pai yong yu tha, ya pong tang selipar, ban penjob. Hikwa ayu, wa jin kelas, wa ekikam. Syong ke parti ke wadon, ke parti ke bah, katno kamla ati, banginya tray ya ekikam. Pai ya kecundan kam binong kendong, piong ke school, piong ke madan. Pion kejunan kam ki mabon kejin keduk lara syong ka parti ka bang adon mensua ka bahake tambah dan kam ngatip lara ngejok biang la ngamla ban kam pin saong tu mler dalawan kerwai election penrem no mler dala ya ka parti ka bala ban kam ru ang bukan parti yang ru kenduk yang ru syong ru ji yang ru kenduk penhuan kumno je tak ba lara mak trai ru umlong lara trai ru lek ka parti ka badon de thom ban trai ru umlong ba ka fel ka sembot kata rai mapi na ngala pendek ya kamram ngayen na kane ko ra jingsun pikwa yo kandidat ubang bangsa ubat trai hok ka clean politics kiwai nam tiap artikel kiwai konstitusi kilong kumnung yang tangkaman pek ya kiwai naru bapi penjob yana nilai ya yang kita galanti samsnem naru pengejob MDC dalam day mentah haba POI bagata galanti ke bangliat kalong ke babait ke bakroy saka ipat pai ba pikwa tang ba pel ke sembol piong kamlong lara per koi ke sembol jong kiwai piong kalong kataru ke syong hapi hangrai tang kawai ngan ong yapi lara pi kentok bor dia na sasisin kabor ke pi ayana kamdai ban yo spa baba basken kamdai ban yo burom manga pi kentok bor na ngan penpai ya kata bat ngan syakri pi kong bangala jule ngalai sekali ke parti na perkat sistem wan kilong boy ki ong baba pilakular ke school to se penyo ni kerana ke parti ke bangadon kamdon ke bor sensar nang no ke kan yo hadin na perkat tanggowe i pai pa no merang do penrem no ru madep seto tang bayo school kilong boy kilong pedang la biang ngala jote kata ke bangakular kejin pendak hok i kamram kom dinang mikmat kata gede gejin job ka bakraw Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya